U januaru 897. desio se jedan od najsablasnijih incidenata u istoriji papstva. Papa Stefan VI vlada iz Vatikana i čini se da je potpuno lud. Iskopao je leš svog prethodnika Formoza 9 mjeseci posle njegove smrti kako bi ga odveo pred sud. Šta time želi da postigne? Čini se da su pape, pored toga što tvrde da su Hristovi izaslanici, i sasvim obični kriminalci. U Lateranskoj palati papa Stefan je postavio leš svog prethodnika na papski tron u potpunoj svečanoj odori i suđenje počinje. Optužba. Pre nego što je postao papa, Formoz nikada nije bio biskup u Rimu i stoga nikada nije ni trebalo da postane papa. A opet, ni Stefan nije bio biskup u Rimu pre nego što je i sam postao papa. Čitanje optužnice je potrajalo 3 dana. Sramežljivi mladi đakon je morao da odgovara umjesto Formoza u podmaklom stanju raspadanja. Mrtvac je proklet kao antipapa. Papa Stefan je naredio da se lešu odseku 3 prsta desne ruke, jer je tom rukom Formoz blagosiljao. Život u Vatikanu već dugo nije imao nikakve veze sa Hristovim životom. Stefan VI ne može dugo da slavi svoj užasni trijumf. Samo godinu dana, pošto je postao papa, Rimljani ga svrgavaju. Nedostojanstveno suđenje lešu izazvalo je kod njih strah od Božjeg gneva. Formozovo telo je ponovo pokopano. Pošto je sklonjen sa položaja, papa je bačen u tamnicu. Optužen je i za rušenje bazilike Svetog Jovana Laterana svojim gnusnim ponašanjem. Zbog toga mora da umre. Posle godinu dana zatvora, ubijen je davljenjem. Ali i jadni Formoz još nema mira. 10 godina kasnije, pod papom Sergijem III, ponovo je iskopan i optužen. Sergij je prisustvovao i prvom suđenju kao kardinal. Ovoga puta Formozu je odsečena glava, a telo je bačeno u Tibar, da bi se potom uplelo u ribarsku mrežu. Danas njegove kosti počivaju u crkvi Svetog Petra. Vladavina Sergija III označava početak takozvane pornokratije, perioda kojim su vatikanski istoričari užasnuti i kojeg se i danas stide. Sergij je imao 15-godišnju ljubavnicu Maroziju, ćerku jednog rimskog senatora. Ona je već bila udata, ali to je nije sprečilo da počini preljubu sa papom. Dobili su sina, koji je kasnije i sam postao papa. Marozija rađa pape, daje im moć, uklanja ih sa vlasti i ubija. Sve je radila, od kolevke pa do groba. 4 pape dolaze na vlast uz njenu pomoć, a potom je ona bila razlog i njihovog pada. Bar jedan papa je zbog nje uhapšen i pogubljen. Neke pape su vladale kratko i potom nestajale po tajanstvenim okolnostima. Od 914. godine Marozija jeste kontrolisala crkvu iz Castel Sant'Angela. U tom periodu papstvo je postalo sinonim za besramnu zloupotrebu vlasti i za korupciju. U decembru 955. poglavar katoličke crkve postaje Marozijin unuk. Papa Jovan XII ima samo 16 godina, ali već ima nekoliko ljubavnica, a svoje 2000 konja hrani smokvama i orasima natopljenim u vino. Novac koji su darovali hodočasnici koristi za kockanje, a žene koje su rade da mu se podaju, nagrađuje zlatnim peharima iz Vatikanske riznice. Jovan XII spada među najnedostojnije ljude koji su zauzimali položaj pape.
Jedan od razloga za ove ispade je insistiranje crkve na celibatu i do danas. Njegova surova vladavina je trajala 8 godina. Za to vreme je oskrnavio sve što hrišćani smatraju svetim. Svoje neprijatelje je ubijao i sakatio, činio je preljube, inceste i krivokletstva, strasno lovio i kockao se. Konačno, nedostojni papa je pao kao žrtva gnevnog muža, koji ga je uhvatio in flagranti i ubio ga. I njegova baba Marozija je doživjela tragičan kraj u tamnici u Castel Sant'Angelo. Starici su poslali biskupa tek nekoliko decenija kasnije. Njegov zadatak je bio da iz nje istera demone jednom zauvek. Potom su Maroziji svi gresi oprošteni, a ona je pogubljena. Era pornokratije je okončana. Jedna od najčudnijih priča u katoličkoj crkvi počinje 1292. godine smrću pape Nikole IV. U katedrali u Peruđi događa se treća po dužini konklava. 2 godine nisu mogli da izaberu novog papu. Situacija se polako zakuvavala. Konklava se deli na 3 frakcije. Nepodnošljiva letnja žega u Peruđi dodatno komplikuje stanje. U oktobru se kardinali ponovo okupljaju, ne bili izabrali papu, ali razlike među frakcijama nikada nisu bile veće. Mesecima se grupice bore da nađu dogovor, sve uzalud. I ponovo potencijalni papa počinje da plete mrežu intriga u svoju korist. Kardinal Benedikt Gaetani verovatno falsifikuje hitan zahtev isposnika Pietra del Moronea, kojim požuruje kardinale da konačno obezglavljenoj crkvi podare papu. I kardinali su konačno odlučili, ali ne u korist Gaetana, već u korist isposnika. On je krunisan za papu u maju 1294. Nekadašnji isposnik bira tvrđavu Castel Nuovo u Napolju za sedište moći. On mrzi Rim i moralno propadanje Vatikana. Kao papa Celestin V namerava da nastavi da vodi jednostavan život. Drži se podalje od prinčevskih banketa i bogatih trpeza. Radije crkvenu imovinu daruje nevoljnicima i siromašnim monasima s kojima još održava veze. Ako je neki papa ikada propovedao radikalniji zaokret ka osnovnim vrednostima hrišćanstva, onda je to upravo on. Ali ova prilika je protraćena. Kardinali brzo shvataju da bi crkva mogla da izgubi moć. Čovek iz Napulja mora da ode. Gaetani smišlja plan. Noću, dok papa spava, Gaetani Celestinu kroz trubicu šapuće: povuci se s položaja. To je za tebe preveliki teret. Posle nekoliko noći, pošto je poverovao da je to glas Svetog Duha, papa odlučuje da abdicira. Gaetani ga zatvara u zamak Fumone, gde ovaj umire 1,5 godina kasnije od gladi i usamljenosti. Gaetanu je sad put otvoren. On postaje papa Bonifacije VIII i piše najpoznatiju papsku bulu Unam Sanctam. U njoj se navodi da postoji samo jedna sveta katolička i apostolska crkva. Izvan nje nema iskupljenja niti oproštaja grehova. Papa Bonifacije VIII ponovo uvodi papsko pravo na svetsko kraljevstvo. Ali papa je odličan poslovan čovek. Godine 1300. na vrhuncu svog pontifikata objavljuje prvi crkveni jubilej. 2 miliona hodočasnika je dobilo oproštaj greha, a u zamenu su morali da napune papsku blagajnu novcem. Kad jedna organizacija odluči da osvoji vlast i da se dočepa novca, onda mora da shvati da više nije bezgrešna.
To je nemoguće. Iza svakog velikog bogatstva stoje kriminalne radnje. Desilo se mnogo toga što danas ne možemo niti da razumemo, niti da odobrimo. To su kasno shvatili. U međuvremenu se nastavilo moralno propadanje crkve. Za građevinske radove na bazilici Svetog Petra, najvećem zdanju na svetu onog vremena, Vatikanu su hitno bila potrebna dodatna sredstva. Nisu marili kako će ih naći. Krajem 15. veka na tron je seo čovjek s posebnim darom za pronalaženje novih izvora novca, papa Sikst IV. To je prvi papa koji izdaje dozvole za rad rimskim bordelima. Godine 1475. taj novac koristi za gradnju Sikstinske kapele, koja dobije ime po njemu. Ali monumentalna građevina, koju je svojom rukom ukrasio Michelangelo, guta ogromne sume novca. Jedno od najlepših dela zapadne umetnosti finansirano je novcem 100.000 hrišćanskih vernika. Sikst IV. Odlučio je da prodaje oproštajnice za one koji su već mrtvi. Jedna papina reč i duše koje se muče u čistilištu zbog svojih zlodela mogu biti oslobođene, ako pobožni rođaci pokojnika plate, a koji ne bi iz pobožnosti. Početkom 16. veka najbolji papin prodavac indulgencija je Johann Tetzel. Ljudi su hrlili na nemačke trgove, ne bili čuli njegove govore, jer svi su zgrešili u nekom trenutku. Crkvena pravila su tako neshvatljiva i zbunjujuća, da je nemoguće ne kršiti ih. Dominikanski fratar svojim slušalcima čak obećava oproštajnice za grehe koje će tek počiniti u budućnosti. Polovina zarade odlazi na gradnju bazilike Svetog Petra. Sasvim je moguće da je avgustinski kaludžer, profesor teologije iz Wittenberga, Martin Luther, čuo Tetzelove vatrene govore. 31. oktobra 1517. njegovih 95 teza koje kritikuju papu su izmenile svijet. Do danas nema dokaza da ih je prikucao na vrata crkve u Wittenbergu, ali one su podelile crkvu na katoličku i protestantsku. Istini za volju, dobro je što je katolička crkva uopšte i uspela da preživi ovu revoluciju. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, avaj, kako malo. Ajde, da učinimo jedan kružan hadžiluk po zemlji srpskoj. Ajde, da vidimo kako se prazni Sava po zemlji srpskoj. Hajde do Beograda. Putem stvaranja svete Srbije. Da, sveti Nemanjići imali jedan cilj, jednu želju, da Srbi pretvore u svetu Srbiju. Da celu srpsku zemlju pretvore u zadužbinu Božiju. U jedan veliki ogroman manastir u kome će služiti samo Bogu, samo Gospodu Hristu. Ako bi hteli